Рахмат. Рахмат зор етіп. Қазір шуша жыр алдынан айтып өтесім келе. Жырланасы жырым. Бұл концертта менің ең яратқан жырым деп есептеймін мен ана. Оны әлбәттә Зифа апа Нагаева язған. Зифа апа жырларына йөрәгеннән үткәреп, тормышымнан үткәреп яза. Бар хисләргә, күңелләргә кагылышлы жырлар аның. Әлеге жырда шушылай атыла. Кем ул жырлый анда? Зифа Нагаева сүзләре һәм музыкасы. Кем ул жырлый анда? Ey darqalamanga barıp jittu